uko nshoboye ariko uko nshaka abariko nkora ngira ngo nkore neza ibibi bikanze imbere basubiramo ubwo wakiza muri isi uko nshoboye ariko uko nshaka abariko nkora ngira ngo nkore neza ibibi bikanze imbere bakunesha isi ubwo nicho kidutera mana kuora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima ku mirimo wakoze Baba wasahi Baba wasahi Baba wasahi sifa zote Baba wasahi Baba wasahi Baba wasahi sifa zote Mana urakwiye Mana urakwiye Mana urakwiye amashimwe yo 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 nyamari mana niyo yonyine igivuga bikaba nico kidutera mana kuora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima ku mirimo wakoze haleluya munyemere tuzamure ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu ndabaramukije mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe nta makuru menshi mfite gusa ndishimye kuba ndi hano nayo makuru mfite ndanezerewe kubabona mwese muri umugisha wanjye muri umugisha w'isi nari nkumbuye hano hantu nari nkumbuye kino gihugu nari nkumbuye iyi si y'umwuka yo muri aka karere nari nyikumbuye rero ndamukiriza umuntu ukwegereye mu cyimbo canje umumera ukuboko umubwire ngo ndamuramukije yes hanyuma abaririmbyi bo muri Joyous wenda batari benshi baze dufatikanye umwanya mutoya barimo kuza ndashimira ubuyobozi bw'itorero abavyeyi bacu abashumba Bishop Imana baho umugisha yaje kudusura kenshi muri kiriya gihugu batubera umugisha musezeranya ko nanje nzakorera ibishoboka byose ngaza Imana ishimwe ko nabishoboye ndashimira hamwe na komite yose ko mu by'ukuri kuntekereza ndira hakurya ni kure cyane peruka ngenda niba ari uko wenda nari mbikeneye cyane kugenda tiwazubona ku rugendo tuzubona ku rugendo ari rurerure uzuvuga ngo nishaka ibi minsi 3 ariko ndashika
ariko nyine nabonye ko urugendo ari rurerure. Mu by'ukuri nahaye agaciro kudutekereza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Abantu bose batandukanye, inshuti y'abavandimwe, imiryango, ndabaramukije. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Bibiliya ivuga ngo Kristo uko yarari n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Imana ishimwe ko mwakomeje gukorera Imana, natwe aho twari turi Imana ikabidushoboza. Turacari babandi muri Kristo Yesu, ntacyahindutse. Bwana sifiwe. Rero reka turirimba umwanya mutoya, hanyuma kugira ngo tuze kumva n'ibindi. Yes, nimubare ndimubwire. Twari tuvuye mu muriro wa Sebeni, iringa Imana bamugisha. Nonje munyemerere nse nocishije kamake ya bukeya. Wenda tubaza kuveta nyuma dukurire ibintu tubigire birebire cyane. Yes. Sinzi niba bintu wo muri alarm ari hano. Arahari. Mukomere wa muzeye amashi. Ndamukunda Imana imuhumugisha. Impamvu muvuze yankundishije ino ndirimbo ngiye kuririmba ya Leobot. Ivuga ngo wasoje papa. Uhabwe icubahiro Mana. Iyo ndirimbo iravuga ngo bese nakwituriki, bese nakugerera nyanande, imirimo y'inokeza irantangaza. Wampaye umukamumeka umpaga kizaka kubuntu, ndagukunda nzagukora, nzakuririmbira ishimwe. Bese nakwitu, bese nakugereranya nane, imirimo y'intoke zawe irantangaza. Wampaye umukamumeka kubuntu, umpaga akiza kawe kubuntu, ndagukunda nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Akirindiri Ayimana we ikubere akira amashimwe. Imana ishimwe akubere. Haleluya. Irindi rimwe kandi akirindirimo alatima papi pargeje visa koneri aloberi desaferia kubere. Oh manishim akira mashimwe, shimwe mwami wanjye akubere. Oh akirindirimo, akirindirimo mwami wanjye ikubere. Akira mashimwe, akira mashimwe.
imirimo y'intoke zawe iranangaza. Wabaye umuka umeka kubuntu, umaga kiza kawe kubuntu, ndagukunda za gukorera za kuririmbi bariza umuntu kwegera ngo kurumva umeze gute, niki wumva mu mutima, kurumva iki mu mutima. Fata kaje mama kwereke shima kwimiru yanje yose yanyegere shuza uitosa maho angalie
sinobayambira kubera ubwiza bw'Imana bubariho. Uretse yavuze ngo muri zose amahoro yagaye ari ubu izihiro urava kumbabara sezera ufitanye kende kuva amajwi yanyu zaririmbisha enyemera ukazamura ibiganza uko dushaho kumegera amaso yanyarahuka asubikira kuri bebe byiwe wanyumva amagambo akomeza umutima wanyura Hallelujah! 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 Hey! Pastor, umunota umwe gusa tugiye gusimbuka twese ijya nyuma utanga umwaka tuvuge ngo Frank ngwino papa Frank nawe mukumbuye kabisa karibu yego mwana gumugisha noneho tugiye gusubira mu cyagitero ngo mukiza muri hisi kora uko nshoboye ariko uko nshaka ntaba ariko ngora ngira ngo nkore neza ibi bikanyitanga imbere akunesha isi mukonesheje hanyuma twese tuvuge ngo nzaririmba ariko Bwana asifiwe bariza abantu batatu bavuga ngo nawe uzaba mu ijuru uzabayo kwe uzabayo ufata agatambaro duserebura Murisi moruko nshoboye ariko uko nshaka n'abariko nkora ngira ngo nkore neza ibi bikaza imbere akunesha isi kuko wakiza murisi moruko nshoboye ariko uko nshaka n'abariko nkora ngira ngo nkore neza ibi bikaza imbere Oruko shoboye ariko uko shaka nabariko gora ngira ngo ngore nazibirika ibere akuneshisi zaribe izabasheshe nakura
dusenge data. kugira ngo umutima wike mu nda. Ndio. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Tuyazamura heki. Ndio. Amen. Ongera uzamure kandi. Gira umwegeranye ngo zamura ndakibazo. Kila habema tipasi parge. Sefa. Indi mwe gusa. Ndio. Turirimbe. Zamura ibiganza byawe. Ayiwe zamura. Ndio. Zamura kuko ishobora cyima. Ngira dusirimbe. Gacuranga papa. Umva itangazo twaritanze guhera mbese ngiye gusubiramo itangazo muzeyi yatanze. Aba batambutse wewe utagiriwe amahirwe yo gutambuka muri aka gapromosiyo Yesu yaratanze, kubera ko hari ukuntu bari gutambuka aba bose ntitwarepetanye. Igisirimbaga naco kigira repetition. None mwihangane umuntu ahagarare ku mwanya wiwe. Abandi baza gufatwa murabyinira hariya, natwe wenda twohagera naho Habimana timukazamubwira ngo naha honyine Habimana. Iri tangazo rirumvikanye ba Imana ibaha umugisha. Gacuranga data. Himbazwe Yesu. Maneno yako yote vile
ati yonyima haleluya ndebye ukuntu iwe yari yazamutse kuturusha ndavuga noneho agatima gakubuze karaza ati umuyobozi wa gahunda yari yafashwe cyane dutange haleluya tuzamuye amaboko nimwishare data haguruka izuba ryawe rirarashe hano inanga uririmba ishimwe imana hano tuzamura amaboko hano honyine muvuge ngo haleluya muvuge ngo haleluya bisho hano hari indi paruwasi imeze neza muvuge ngo haleluya haleluya kanje hirya hariya jewe hano mu rusengero nafatiwe muri aka gace ubushize banyicaje hariya ni nkaho nari nko muri Sudani y'Epfo yaba nono namambwira protocol kandi hariya kuri iriya ntebe hariya bicaye jewe nafatiwe hano reka numve muri quartier yanje numve ukuntu bimeze haleluya haleluya ongera umunota umwe twiruka cyane For them. I have paid their debt. Amen. Amen.